Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Masobra sa 500 ka mga katapos ang Philippine Coast Guard kaupo ng Japanese at Indonesian Coast Guard ang pagpapatigayon sa marine pollution exercise sa baybayon sa Bacolod sa sining nga semana. Patag sa Coast Guard, wala ang ining aktibidad sa kailabtanan sa tensyon sa karon sa West Philippine Sea. May report si Nico Delfin. Upod sa BRP Gabriela Silang, sang Philippine Coast Guard, nagdungka sa Bredco Port ang Japanese ug Indonesian Coast Guard vessel kaina sang aga. Ang Japan kag Indonesia Coast Guard ang yari sa Bacolod para sa Regional Marine Pollution Exercises ukon Marpolex nga magalawig sa sulod sang isa ka semana. Ginsiling ni Coast Guard District Western Visayas Commander Captain Winiel Asgona, ang Marpolex isa ka joint exercises nga nagatuyo mahana sang ilay kasarang sa bahin sang environmental protection parehas na lamang kung may magluntad nga oil spill sa baybayon. Afternoon meron din pong symposium. And on Wednesday, ang actual exercise po natin, lalabas tayo dyan sa dagat para i-perform yung series of maneuvers regarding maritime pollution exercise. Masobra sa 500 ka mga Coast Guard personnel gikan sa Pilipinas, Japan kag Indonesia ang nagpaidalom sa Marpolex. Ginklaro ni Ascona nga wala inisang kaangtanan sa nagluntad nga tensyon sa West Philippine Sea. The exchange of ideas and best practices. So yun po yung goal namin na ma-achieve until the end of this exercise sa Friday. Not any preparedness for what's happening sa WPS. The West Philippine Sea issue is a different thing. It is handled well by our national government. We'd also like to acknowledge the presence of Auxiliary Captain Mary Cruz Villaranda. Good morning, ma'am. Exercise, yung focus po natin is marine environmental protection and the safety po ng karagatan natin, especially dito sa Philippines. シーレーン沿岸国の海上保安能力向上を支援するほか、国際機関と連携し、さまざまな取り組みを行ってまいります。In order to achieve this goal, we will work to maintain and strengthen a free and open maritime order based on the rule of law, support the improvement of maritime security capabilities of sea-lane coastal states, and work in cooperation with international organizations. Magluwas sa delegasyon gikan sa Japan kag Indonesia, may raman sang international observers nga nagapakigbahin sa week-long activity sa syudad. Nico Delfin para sa DGCast Negros.